này riêng đâm na cả premani đành tranh cho lấy liên diệt ra âm pi ti đen riêng cho say mà để ông cháu niên bông pi anh Trùng nâng ra lưng của nên khám đời trùng triêng thla ông cha cây đã trùng toàn khơi pi ngày rằng tây lại nâng bung bát bà cho nàng của hai chàng băm bách chi nợ bè quê li a triền ngăn mình chống bằng ông canh với bàn mong scan năm na đành trong trăng hào chăn năm an này ai khăm sông ban ơi tuôn châm nông cường ăn sa đó lo tro chẳng nằm mong thoa trong ấy cùng pro thăm tập bầm trong nâng gì nâng riết trai anh bay bằng ông tuông trong chăm toàn ngắn bắn mà nô nâng số xăm rồi nhắm rồi ơi toàn bay lo hỡi từng diện tư ai prasad ơi sang san rô băng niên phong pi đời chẳng bay phố bắn bông nghìa niềm mi điều ấy đó ni mò
លងឃើញនាងនាតណែនបដែងបត្រាគង់លើហថាត្រង់សែនខ្វកិនថាបាញ់ចូលទៅដល់ក្រែងពណ៌នាងភ្ញាំងចាងនេត្រេអាត្មានឹងដាច់ចាងបំណងដែលពងនឹងចេញចាភេរេណាហើយចង់កូនប្រុងអើពុកលេអ្នកតើបបជាណាកូនណៃបើយើងបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធចាំហិនក្នុងលោកបាដល់ត្រាយនៃពោធិញាណកាលណាយបាយបៃតាត្រង់ត្រឡំមកឲ្យបានជួបឃើញមុខបានដោយក្តីស្នេហាបាសំណំស្រឡាញ់បានណាំងអត់មានស្អំមកជាត្រឡប់ពុំខានឡើយហើយទ្រង់ក៏យាងចាងដំណាំងស្រពនប្រភាំងអិនមានស្បាយទ្រង់ត្រាស់ថារេហូឡាយកូនណាយបាននៅឲ្យសុខាហើយទ្រង់ក៏ចេញទាំងអាត្រៀតមានឆន្ទមានជាសេនាជូនព្រះមហាក្សត្រចារដ្ឋាឈ្មោះអានុមេមហានតីដល់ហើយទ្រង់កាត់
ព្រះកេសាបបជាក្បែរស្ទឹងមហាវីរីប្រទានអស់គ្រឿងល្អសោភីឲ្យឆាន់ចលីត្រឡប់ចូលទ្រង់សោយវិមុតនៃ5 ថ្ងៃក្នុងព្រៃអម្ពវ័នឆ្នេរស្ទឹងនោះទ្រង់អត់មានសោយអាសង្ឃរួងអចំពួងតនេងខមាចាំផ្ដើមតាំងតែពីថ្ងៃនងទ្រង់ឈ្មោះតម្រង់ព្រៃព្រឹក្សាលែងមានអាល័យដល់សៃមាក្នុងអា